Rwot Joseph Oywak Rwot Mekoyo mati pa Julius Subcounty kumbeti uberi kerme jollo dana magudugo ki lum na ninga chawana loke kanya mir ko wane ko video ini ka wadak wadugi tiet wa ket ma kama magi nen kere kwone tie kono tie nen ni Lutino do beru mero kita gang dano berie uyu uri bolo mere ma mergu yubo bolo ma mati gang ngan mati gang ngan mati gang ngan mati gang ngan mati gang mer gang matit fu kona round fu ku pour pote chok miet de pierre cham chek ma ge bok char ko ki jo kun Lutino ki ma do ne na miel ku yom chun ko ma dongo no ngey ginge oli way pien gen bo ak kan ma ke ma ko gine gen bo ay kan bene ku bir kar mi ko way kar mi pisto mo berati me chudan kan ci ginge yu ko ma aya jori one do nguri ñu dugu and mi weka kunu ci jone ken gi Lutino ana cha ko ber ko di ki cingi enu ni ma cer ka yu ku cham ma cer ka wonu to mo pilo ka way ko pa do ak amir ko wi du ko won ko mu en wan ko mo en won ko mu en wan ko mo en fo mo beru peng ci ko ki lega logo beru tek ba wona ñu mi Uganda meru nge logo de ngwen ma jeni weng mo timene afo ne roba kicwalo idaga me acel ka ma kuno ku kero ko gi ni wandon ka kundon bibieno yen Rwot mo ma ki Uganda bi agamo Uganda ni ti logo ki le ma kuno ba geno tene ye gonya tien le bichana an pa ngeyo ni ko wato kuman Lutino wa me acel wan me Lutino ma e ma ko gini ada cucot bene we Lutino mai mahgi gonje weng Lutino mai mahgi gonje weng ki mi chingi makaka kun merio ludir ma ko ku taw ni wan wa mirno Lutino wa make ma nyera ni ki Lutino gi an we kong do mi akare tien pien ko yoro we kong ana lokwe ki chiro ba ko lo taw mi wa tene ne Rwot ke giro pe alu gi wu tien ni agor ge pe ana wati uno winu loke kawan wa winu lok gena mier wan wa timu mier wa yo kan kila la e gena piere tek kita jono wade ni uno ne rodano ge bine mier tiano gene jono mier wan mar pot ketu daga wan cek tiano ge no matie un maduri kani wa ko nyo ti genu mo ma ti kwere ma chal lem unyo ma chal le pien gamulu ti ci wer Rwot loki wan do yo peye gendo tieto wa wan ti diang cha awe diang dong ti ya chiri wan wa mar pot wa rib chingwa kira jon mer wa rib chingwa pelo tiene we ko ni ke bu diang diri mu rune wa ne ko diang wa lu ka ma kun wa cham ko gi wa tiene wan wa rib chingwa wa kweto mo ana ker ge ping gel cha ñu tane man da na man lo tien man ngona kira ngel go wara ma dunga anu paro pan ka je a penu gi awe ne oke gien ma dong ti kira wan mar pot ba ya juri kito mo yer ki mon makelo tiene ba yin o miero kanya ko me por mer chul loke lo tem chaw katiki jame ki magi tikwere ma chalo le kuida ko lo tiene dok ki mi chiling bo daw ni aye ka deru ni tiun li mi bon merne kanu cher ko meki ne kamanu roba che ko na en wa ko lo tiene karme ko lo tiene ngat man ngan be pardon pelo tiene pardon kita dong mo no chaw biong be ko den jonu kam chene ki yom twin mote kan telo mot ko da wa cholo ko mel taka meno ter ne na di metia job en your way ne na de kete lum ko ne na de kete lum ko Afo editorial Claude Omona mekele iwa report Sara unipat unena lok par Rwot BY ana be mediator media kagamo recently the last lot but dana magubere lo magudu ki Central African Republic ana yakara was at the heart of it menana ne dana manogiti ilome gudu gu Ogamo ti terne kwar kera gi gam kere dana Chabet enini bero ki kara mero wataki honorable Leandro Komakech former MP Megulu municipality the former Gulu municipality which is now a city Leandro ubero gwella ko koma lokpa jo enini ma magena no gubera dui pa LRS stroke ADF ma ginongi Central African Republic so gen go chero remember that again malu dipi gen go side magi way lok me gene mo miero ke nyuak lo ka nyuaka
ka lok motio mir kinywa. So what they did is, which are good government, guys, look, jo enemy, kakil wen kene po wabikero gigang. We need to make them put down their tools, lay down their tools, nyo gene, mudoro gene, anto lok me lok gigia loga. So John Guchako project and Leandro Komakech by the is very good at peace and conflict resolution. So NIA in the East African region, I can assure you, is the person Mati behind Kacherka Loki ki gene ka do eno. Chiaro utiyo do ye acel in the bush. Karachel in road. Before water charco no. Liano eno charo, because some of group of Gerejo, Mony, Maguchar Kerkuno, Kaloki Johnny Mapole kikero jomo keno gubedo kabiri Nigeria kakani. Before they took them there, because kidugu kikelegi Kampala, ki rehabilitating game. Now, process mado dong dong is to give them amnesty. Amnesty tell lokeni dong mier dong pe dong ki gene peki tuegi peki timngo, they should be forgiven. So lok Rwot tika lok is in line because and watch. There's one thing ma and watch ni lok one year actually. Lokatikin wakuma and lokmaki wani matafut, which is mediation and forgiveness, which I think is very key, and mono lokma government should look forward to maomier adu and good keragam peacefully. But ma show ma video ti playing ibedeka era kawacha we is the true one of the jobs or the roles ma Rwot miro playing I di kalma megwanyo gang. Na miro wachi watiki utera madon. Antopol potera mkana team picking the unsung heroes. If there's a personality ngat mumirna wachi, I should carry on with my Friday. Ni is my star. Atame Rwot Oywak is my star of today. Pangeye pa nene wayaga yang for an anything. Antamir wachi when you kita tika boko kwede lock. Kit mo chara nywa kwede ki joma tika mir dugu gang. Kit mo nywa kwede ki lo tiana wa nene gi chulo wa look ema ke penye ki kene look ke chulo chile di ke chulo pidana di la chinje wa nero mon pier yo ke wiye gudu ki chogi kong choko gi dong mi yeni wan ben wa chero ye families chane kupukin gi ki families pale cho ki mon kilo tiano Mero true leadership mero tela ke come donc ke nero Rwot machalo Rwot Oywak mero any teach ma lo tela te kwar no mero beta timane ene mere mai munyi gitika wo fuko monye ne wi ni ata mero gudong teach mi atima any ti ko pero matino chalo eni